Hello guys, welcome back to my channel. So manu phala ase gone hope kore ase. Ekdam khushi laga naam. Aji to ekta video khushi pa laga video banai ase. Sob konyak manu khan. Amna sob logote happy Aoleng. Happy Aoleng salam janai dia ase sob manu ke. Aro moila family members. Apne kan sob phalwa Aoleng mani bo bhamna gura ase. Achi ekdam moi bi khushi ase Aoleng 3 harbra April 1 to sob manu khushi bra Aoleng mani bi dei aro date 4-5 te do aman sob ground de lok kurbo this time do ekdam interest ekdam khushi ekdam interest Aoleng hole ase aman konyak manu han heritage na edu integrate kurole ase to ground de lok kurbo Friday Saturday to achi to moi khushi laga video lo ase so manu mangso khan bisi khabi de mangso bi aro ekdam khushi ba ekdam enjoy korbe sob manu ekdam enjoy korbe mokhan sob ground de lok kurbo to bye bye